Assalamu alaykum jamoat. Bugun ya'ni 13 avgustda Yudinaning ana ko'rasizmi Temir yo'lchilar madaniyati saroyi qarshisinin maydonchig'ida retro avtomobillar ko'rgazmasi. Edagizlar bizda qarab aytaylik shuni. Bu legendar ZAZ Zaporojets ya'ni bir xalq ismining Bukriga Горбатый. Bunisi legendar шестерка. Тройка desang da bo'laydi. O, bu Pontiac. Mana bu baby. Yo'q, tege bosib turganimiz yo'q, mana bu Eldorado. Men birinchi topdir buni ko'ram. Bu shundan da baby малыш крошка, как вы это называете? Мощный рэп. Bu legendar malышканы білесіз бе сіз? Міне шошында енді ол Юдинада узган ретро автомобильдер күргәзмәсе. Белмим сезгә ничек, ләкин аны менә тирә килеш күрергә кирәк, менә якыннан күрергә кирәк. Бу инде шуннан да теге бала чактагы кебек малайлар сөенә бит инде машина күргәч. Менә без дә шундыйрак халәттә идек. Оештыручыларга афарин. Булдырас. Ретро автомобильләр ikinci yılda da uyuştursalar şundaydı. Kübrek maşina getirseler kuzga rahat bulur ya. Kuzga, bizga ham umuman hamma bizga. Assalomu alaykum jamoat. Kelasi uchrashuvlarga qadar.